Utuko bado warekererwa rero itite na mbere kire mitandao yetu na kinya kire nteto cietu ne mantu ingi utongeria burabo endelete mwankatha ibo mwaka yo 2022-2023 rero ndio kaethera yukire kantu ko yaro yuna tukware na speaker wa bunge ya county Meru Ayubu Bundi akureikio tari mantu kathumba ira yethirite ya itana mbere ndene ya mbunge ne kinya kire urutingwe bathirikari ya county Meru kire mwaka yo 2022-2023 tana mbere kwa na batwe wekira opinion ciaku kana machoke yaku na kathoma ura tuwita na mbere na nteto cietu utuko boruare yani tukuthuranite kiri nteto cia wero thaithatu Tomurume kwithira oro ina mwire yowe utewa Teresia Karandini Magumoni nara yukareti kwithwa ende yore makwithika Jori angavana kawira kwithukira mutuma Kalembe Teresia Centrimenti no muroka kwithira na bui aichoko ni antobaro irorera Akariba kioi Embe South na bakithwene bure kutheta no ntubo wa sistema Muthako wa miaka 28 kumantere chichogoria kuya note abo mwanya bo kubuithe ndawa ya kuwira imira Onko watu ni kiniteto cheura thaithatu wuni bitwa mutembea Edward munetwa mathithio ni Maureen Kome tukiambiria ntomurume umwene ndine thirite akithira oro intere cia Karandini Magumoni nyuma yawe kwithira mureyo awe yutei barabarene na kwithira aoroi bakeria kwithia mureyo ende bethira bakiremwa na arabethirite beyutia ntere una ikutikumekana kaumo ka ikuki awe polisi ni betite na mbere no chonkuni bonde mureyo awe yukitu nyumba yaku ya hospitali ya Chuka Ikimako kinene kiri Akariba Karandini ntere cia Kiamuriuki wadi ya Magumoni barabara ukite kwithira muntu murume umwe wo kurubwa gatigati ari murage na mwiri wake warekwe barabarani kinyawe gwa mwiri ujo no kuonekanaga uri na mabirwa arioneka taka ambite kuragwa nyumani amuragi bachugia kubethia mwiri wake rukire wao kio mundi anto mabire teria na methere muntu jirani ai muringe untu tikweleka ni kuringwa ni ngari kana ni anto kumau para parekia mianga tutikwelewa mianga nu karenjite kana natakurathiite twakinya twethira muntu ni mwite no andamwe gwitikira rithoni amamete au acoka bebua kiongo ni tukuona kake mukue kala kuirwe muku asabeberwa uno twatai mobeu bururu arabete kuma westi na kiongo na nyuma gutirewe amenyete mututigi kana baraba muragite arende mwiri ujo ujukitwe iborichi bagituo gya Kibugwa wathi kugaigwa mochere ya cibitare ya rufaa ya Chuka muntu nu atai ba gukontoranie no yeto nionekanika arutetwe kuma guntu kwasa arekwa guko nontu ana miangera imigirire bo muntu nite kala itirwo tuko nontu ananto no amakuga tha 8 ni marakerokagira bo ende gutai muntu riu ne takaitirwe kira ukoni au gugikia kintu 5 na ugu akariende ibakoromba bagegero karia bukugana nterino kenda makarikata mama marigerua niyo endelea monde nteto inu nembegure na ringeka muno na nona anatoma miutuko no atugwe twena oguoya munene muno kwa gutio ne security tonkiboya thirikari yetu be security na nikenda tukimama utuko tukegusaga twiganirite rundu tari muntu anakimama utuko no mama akibabukanagia akioragia ni ankiruto anoe gatungiwa ni kuthie mbere gucunguzwa mwena wa thikithe na security nuntu antu magata gwita kwa olela riu muntu no athie mbere gwitwa woguo anone no njirani no taruma mwana madhama ni mwana madhama gukia tio twetanto Makarandini ne tukwenda security muno nuntu anasiana cietu no aigenda gira njirani ona titwingwa nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na njuri yawe ne bakinyete ntere cheki ya gurware na RMC bamwe
bonekete kumirora wari MC warirorera Mutuma Kalembe ni ontubo kuthiulunkana kibao akiwa kakolire mirandi ya mama na araberite Kalembe okakuthira nari umwe muno aicoku ni akariba wandi ya ruirorera bakiaria bawite mwaka yumaro ya thirikari bakithira bakilikithia mirandi mwanya maturene Mutugikare aina ripotie okethira kuri kona yonkete kwambiriria rireria ria rikithana babu ibwe buiche murio ywa kithana kya mama ne ategekarite ni migambo ya Mutuma Ntwithingiora ni munini wa ngavana naru akiaria mukune wa ndini ya Kiagu arabori na ngavana Kawira Mwangaza kiridunga ya witi na mbere ntereji na igoro nyuma ya MC wa Kaberu aruiru arera Peter Mutuma Karembe kumeneri thima biria ngavana Mwangaza ejete na bitombo ukundwa roje na ndi MC wa Kiagu Simon Kiambi na MC wa Mitongo Evans Mawira Karia bachokeria Karembe ithima biria kwi musiaso uremiru ikura kwi musiaso uremiru kuromba kura kwi musiaso ucindirwe nthaka imbithi karija Kiambi ngugi ya gutinda kuthiuruka akiuga ngavana gokuthura ithima ati gwikira ruji na muntu uteganka muitha na te opinion linda no tukathi mutongerio mwega atiumba kuma ruire rorera the way round eja na twekirite ngarine eja kuja gachibi ara tukuthurite ruji eja kuga ngabari gukuthura ruji aki etagwa Karembe mtungi mwekuro atu anominate ndene county assembly Meru ende wena are miruire rorera arengwa kura kamu twabu ikire antu baruire rorera eno ndo Meru na ene nyanyetie gituma ore orachitire aki no mwana ndi otigere akarije karondu onge okuthiurukania na ithima ndigwa ntuku ingi narare agacibi na ndindira mweterete gwakwa gakoromone na njeci emurake mweterete na we mumbuthura nonto nari thirikari nere kurukire miaka 5 na antu bakwao bauga bati kugwirirwo riti bwawe bwangu gibamwira kaka na ndikethira no remerwe ni MCA no muntu thiurukite Meru yonthe guti gundu atakinyia kuguru Meru aringirwa kura ero jana atane na achinda atwika ngavana Meru akona jo akainainia ni ale MCA Mawira ugite ni bakurukiria ngavana Mwangaza ambanjetia mwaka jwa thirikari yo kwambiria mweri jwa mugwanja na ngavana Mwangaza njite mbwa house 30 ni baugite kiri mbanjetia thaiji ithima biu bionde bigakirwo na bikundwe roje dona sinibeja gaja baba ni tweterete into bieja no beje bakakuria atiri nkwenda gugutere gwakira kithima nigi kwina kio twatu tutenja lakini tukana gwikira gitangi na chu ndethwa ndi nabyo data na ntena inya kabele kio ni bitano tugokorea ka tutokorea ko baba kuga mantu ya masini gesini ge kwenja kagetemba ru turenda kuongera kinja go tuko na muthe bingie kabisa ru tuenda kinya kio manya tugekira twakucha yena uragi akucha gwata ni horeko bora maji na tutirari na budget ngushokeria assembly ne barakurukiria budget kire budget yeje gutekethima kenji gitekune kwa na gutekethima kenji gititithwa goro gitangi na gikiro pipe na gikundia ntorozi na ndi baba kurugania gwetu siasa baleta thirikari neje watasahau eje ne mwananchi wa kawaida kiria kinene ngavana Mwangaza kujirite Kiagu ni kuguna kariba ukuna mibira gutegia roje kuguna mbeo mbithe na bikibiki jerekere kundi biere bya bikibiki na kuga tuchui na into bya gukuria na kumenyera tuchui tou into bira bitonekanire na metho bira bikwerekana ne bya mungana jwa nkoro kya milioni 6 na ende bakiuga bya mungana yo chiringi 600 nibyo bya gairwe ke kundi kimwe kira kiandikite wendekithia untu bura buretere gichanga kenine ngavana Mwangaza akinyeri into biu ne bieje kenine matenda kurugura na into biro rabikaria excellence ni je bandikite proposal 600,000 ogweta waria na national government na mbeca iria ciongerwa ciakinya 6.6 million na ikinyete 6.6 million na proposal yo yari 600,000 nitikuona kwageri tucaine into biria ekucibo wa area inya cibo nkona ari ni bobrike mantu jau abakaritie na bakaritie is also part of that team na bire ingeri na area kwe multipurpose area ya kawa ingeri
kati chibo ipato mantu jau no na sabi into bibire kuthingatwa bierekana bire kuntu mwanya bimwekere factory bingi obisine ya chibo na bingi ni byagairwe aranga bana mwangaza jetana ntaire njero ya kugabira bitega ibiganwe kere kundi bidatu na keu kigairi kya bina kenda bonde bakomba gutethania byagirwa na arabire tekaneye kadago kundi kenge yetembe na fetete na keke benefiti nunto bonga batembo kamata mashini nya Mudiene kiringa bana mwangaza na ugete watete kirinto bya mwingi bitonya miukone anjume na ko ukire thirikari yawe utonga bukethirwo bukigarwa kienine kwi weru kwi into mamareria aja ndauma nture na ndethira into bithi ntije ibao bekiri ndaigua mama thoma fringe incubator cia nkara 850 arafu ombere anto baewe 10 bete bagekenja iyo ni ungwana into bieje abigairwo ariko na ntikwenda gwikira saini eta Nairobi ntije no wanyu kebyo abo goroka geto bileke kwino okora mbere tabwenderete anto bareta bakavekithio tukundi feki ndobye thirikari bakanengero kuma mukone wa ndini yake ako gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare kare kiriga antu nemo kuyekene akabote ntere chiankondi nikuyekene ni baingi bakari antu arabeta kunyura nchobi na bate wato kumane na witikyo bo antu baingi ati ni kwithira kwina mainya ya mwanya amona bochi bo wetura ruma ni rekibunzi ya wete ontu bonde bo alukite nyuma ya bo kubata na kuthitanga bo baru ina endi banchobi njire mo ya kurwana nchobi tene ya matura Paulo Kabidi aina ripoti tika yiraga kuthigwa nkomendi gakuthiniti buruara nchobi jithiritwe yandite nkunyo wa kagita bwaka bote njukini wa dini ya nkondi nchobi era yithiritwe kinyunyagirwe ikumbore ntenderu ni mundani wa mukuru uyu endagia gwakwa na waya bakinyanga uku goya kioro uku kwara kuga mbutugo na kunyangi menyange mingi muno ukara bakiringa etuma mwango zaje cio tu waya gambure nyombeno nyambi wakitia ngo kureta ndo banchobia penga tebathi mucho na wenga tia bathi arahindi akariba nterino batheretie nchobi ino nithiritwe itemete ntame inene na mono kwaragania micii mingi market ino ni irari na irari njugi nchobi ko wingi mono nontu nchobi irojurite temeci temiburo na umiro no turethaira ntu bamami no barabuga kampu bakarara kunywa utuku kabote tirari utuku kana muthenya nchobi iranyunya throughout alafu ukaraithiria kinya aritwa ana basukuru barageragia pauma skuru baba tena ngugi para mama kana umiburo ino bareta kunywa nchobi na plus bakiuthaga ntimbi giuthiki gitwa ntimbi na ina wana basukuru barauraira wageria nya kuruta murito nao aikwira iwira terengi no ntimbe cha kwani na after that indo era umagao ukethire nyana ibarwire akuru ibarwire itirareta kama ntu cha mega alafu akuru nabo ibaurire miti baraba ingi pationa kwa no ntumukuru akaroka kuma thaa 12 akithina au muroni akatinda kunywa nchobi na wakiuthaga ntimbi atemenya gugituka na kwinuka nti kwira ithenya na barenukaga no tunuraigo inya bakiari mwangatha inya cio tuku ukarigo muntu ukwari mwangatha inya cio tuku na ruki thaa 12 ukejo muithirio ithenya nenukaga muti nyuma ya mucako umukire okurutho imabitha mokarie ntere ino mweri muthiru nchobi ino irathira buruna itura rira marira right now kwina okiriru bunene mono antu barija market bakeja bathiete ndukani bakagura kira bakugura bakenuka micii yao micii na mibango emiega ana ibakuthomithwa bubwega mukuru na mwe kuri bokarande bakabanga mantu jao bwega kwa itukuria thirikari ithi na mbere na campaign iyo no ntu kuona at least tutethekete bunene mono micii yetu ino garuruku tauni yetu ino kiri kwina thiri gutindwa gutirumi ana barabara uraira nao thaino ibarikitie gucoka micii
iba kwirwa ni aciari iba gutumwa na iba gucerekinya wira ira bomba kuruta baibongwa taibaruka nkurukie gwita kunya nchobi na kuutha biuthe biu bia nchimbi itugucokeria nene betu nkatho machabuiria ma chief sub chief tukabera ibwega mono na ngai abatharime pete na mbere na campaign yeu rwaria rure tutikureka kwina wingi bwantu lakini rwaria ruraragwa rimotiro wega mono rutakenagia mono nontu ruraragwa rwaria rwa nchobi na wije mono mono rwaria rwa nchobi rwitha rujuli wa ginthoni ija mathonga bete mono na utie murangana no utie nwambie utie thine riuku Chibu wa Matakiri location bwana Manuel Kibunja ikujira marama ithiritwe kiricondo mwino ya Kabote. Ni recently ya turagirwe twina multi-sector approach itonie matunda mega mono nonto everybody cooperated. Inya incidences irachia rira twaenda kuthi kugwatana information ya leak thaino utie gintu teku and it has been able to be so successful nonto karaitha utongoria bunthe sector chionde both political, administrative, security and everybody they are supporting this war on illicit brew and illicit drugs. Rankoro kiugite batire geria rurigi kiri kurwana na karubwa kana yato mbiti kurwana nchobi tukenderea na kila muno tukuromba kinya members of public ibenderea ku volunteer information to us. Yes, na 100% sure wa volunteer information kwenyu otawaisikia ingania kuire anaugwa muntu aya kuraitha na kuraitha ekumakia ona kaoka ukabo kametho indi urongo tini onkaigwa mwirite nkiripotera Uru TV kumantereche Kabote wa dini ya Nkondi bitu wa Paul ogwa kabithe Tukuma kintu tuya po kabithe no tukuona kanya kambere gakunoka ende weta kuraya nchokerete na teto ingi Inya *812 *977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya *812 *977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. Kamiti njena kubangania maromba ya kanisa ya Methodist ni kugwata ugeni kiri Connectional Day of Prayer tariki 2 mweri 23 Julai 2023. Maromba jaja jakathithirwa headquarters cha kanisa ya Methodist Oloitoktok Road Nairobi kwambiria thaa 3 cia rukiri bwinthe ibugwati ugeni. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Bwana tuweta na mbere kwatana na unikire ntezo cia wero thaida tuticokera mwandiki munene wa kiama kia rigitani kaunti ya Meru arwa ndareri wikwa masibitari na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ni ciucererwa bunene agwa kwina hospitali mwitakinyirwo ni ndawa imwankatha ine kinya kwithura ati kutina ndawa ciana kiri hospitali mutukikare aina nteto nkuluki
kagitene kakangabana wa Meru Kawira Mwangaza na atongeria kumakire thirikari awe betete na mbere kugandawa na gwikekere mashibitari mwanya mwanya ja kaunti ya Meru. Moses Bayena ore ni mwandiki munene wa kiama kia Union of Clinic Officers na ugite untu bubu no kabugucerithiria ndawa kuja kiri mashibitari, akiuga mwankira thai kuma ndawa cirarekerwa ni rwangi rwa KEMSA kuri na mashibitari jamwe jatarikia kwamukira ndawa. Ndirio ya mbere ndawa chumbite kuthe ciituro antu amwe antu cikwendene machibitari tawithire ura KEMSA iture kubwithia na KEMSA rethera eka pack ndawa kuma Nairobi iki in a specific facility na ndawa ikethechio kinyanga ndene machibitari, but unfortunately system wetu ni othai ni kwithena a lot of delay nontu athai kwena sub counties zimwe itomba kuona ndawa cio otarira wananchi bakora ndene media ndawa ni ciite kwa wingi na mabox ya mengi oranitwe kwena a lot of confusion na watu tukuria kethira ni mantu ambicha kuringwa mbicha na box ira ciite please niringirwa ndene cibitari ria KEMSA utura ndawa lakini ti ndawa iturwa antu amwe nontu kwena a lot of delay. Kingi kiri Bayena na ugite kiri ndawa irireti ciatwana citeo buru na kinya ndawa iri kuretwa kiri cibitari mweni nkai mono, akiuga kiri atongeria baba kuthithia na mbisha ake bakuringwa bate kunurite katoni uciri na ndawa pona ni mbie ndene. Ripoti yetu tumbite ku receive to union officers betu ndene macibitari batuite ndawa ciana otireya nira facility yonete kidogo muno, so itukwenda clarification inyo twiro thirikari twire ndawa ciana irikeya nyunto kuthira ndawa ciana cikindene consignment ira yite na mabox yara tukona ya maingi manene mma kwera mabox ya motiri mai ikamuka 5 liters kaikuo kwitu kuria thirikari nyare iko distribute ndawa na reko ringo mbicha bakaringwa na mabox ibaringwa na ndawa ciongwa ikonekana ubu kwenda ndawa cikinya cibitari ira kaoteci ndawa cikinya cibitari. The publicity ya kureta ndawa ni it is politicizing na watu ni tukuria turia ritiba ugima wa mwiri politicization ya distribution na ndawa nirekanio muthiene kiri mutongeria ujo no ugite kaunti ya Meru no kegutarigitani baingi barabara na kithomo nkuruki, akiuga ni kwithira batitithwa nkathi monkira thai na kubona ngugi kiri kaunti ira ciri omeno kabagwita kungi. Thirikari cionthe ciumbite guthia cikuluka na thai thirikari nio njaru twinio ikuthiria mwaka bando arutiba ugima wa mwiri batiritithwa nkathi na icio ndo ira twetha twinacio na kireitu mwaka iria ari thirikari-ini na batu turi afraid na twi disappointed na itukwona ka thirikari itikwenda tuthikira ni untu itikwenda kuibua muriti ugima wa mwiri bakiaraniria na tuwe batu tia tukwenda andwa na thirikari na tutiendete ndo na twendete kuruta ngui. Kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Akariba nture akioi Embe South ni baumirite na kuonania matheta yo iruria wa sistema ndabagomeneria tongere bono ntubo beka keundu ne akariba hapo wete transformer ira bekiro ne mubunge wetu ikite mbisa hapa kimeneria kampuni ya Kenya Power nabo akariba kumantere cheke dwene cio ke bore ne bacumirite na kumenene mubunge wo no ntubo kurema kuinge wira ne bobo bekira stima bura bekire kaitene kasiasa maturene. Dennis Mugendi aina ripoti. Stima John Po imateta jaria akariba kaibu kiego iwandi ni akiego yantobo chiu Embe South bali na jo igurure mubunge wao John Po mwirigi yitumi nebo kwa stima yitari raja na kutewa ya stikiri kana transformer kura ndinoka isio nditwikite mbisa ya kona gona metho na uteoteithio siri na bukire bo ni kwithira mwanki utiko bakinyira batwe thinera twinio thirikari yetu itumiririra na tukiriraira mutongeria wetu John Paul batwe kuma urubura yukua 1963 mwanka ruare 2023 miaka 60 tutonaga mwanki miaka 60 tutonaga mwanki bamwe bakurire batona stima yakanite batwe tukia kwenda ucanji thimu ni maua batwe tukia kwenda ucanji thimu imairi 3 batwe tukia kwenda kwethererwa ngeti ni maua
Batu tokenda otumandirisha ndi maua. Batu tokenda kwenjwa ndi maua kana mairithatu. Kanisa cietu iciunia iele ntore neye neika yuinto nonto bwa muundu. Na rende nonto bwa muundu yo kinya security yongwa nithukite. Mesie yetu te mtore kaoko. Ote muntu ekaboli, ote muntu reganto, nonto imuundu na totora. Ana beto ne bakwenda oshindana na Kenyerenge, nende iro tokoria atere thirikari yetu, nonto kura cietu ito aere Ruto. Tore basola, tue thirikari na UDA, na tora John Paul, no are mbunge wetu, na ninge tora bange bondi atongeria baraba thirikari na UDA, kabolero ibatwe. Atwaringa kura. Murungu na aringe kiama John Paul areya na araturetera transformer, araturetera ikingi na stima irekirwa. Lakini after iwe ekirwa ici akanire mweri jwa kenda akiremwe na iracoka irora. Na thai tuthiati stima ikairaringirwo imutindre itukira kinya waya ici oro antu betuku no ntucie na mwangi itwitite kwa Kenya Power to no saindrisi batwira stima ni cia contractor wekaira tweta ki contractor atwira ni stima ni cia Kenya Power batu ende to kwasi usaindrisi yao batu to kaibo iwaya to suleri otemo si ote suli waya nyayo mwe mbese yonda negeri waya na cia sulwa lakini totona stima itware tero nyama na tasi ato yo lele to ende kwa Kenya Power ya mita totona masokio thina nandi bagwite mubunge John Paul Mwirigi kubatungatira na ithenya uria kumbikana bari mwira akorirwa nibo utaure batorirwe niwe bakimuringira kura John Fonkorerera ngemwera atere John baba tuageria twinde anto bakaibo twana mama twa mwathani kiwanjene kokoringira kura baba kenda tutetho kaito baba weto John Fo batu mundu netere John Fo batu tontane kato wata cia John Fo ito woni ngwibwa bwato yoyo to kwato ya nonto babeya mwathani bakawatia bageta kuthama kinya itandene woni nde mama ni obwa John Paul nare na kiao na batu muno ria twaringa kura neyire kabisa araturomba na turokera rukire mapema twamunenkera kura cionthe akoroka kalukile na rende tumuromba neshima nete yore nene no ntui mwana wetu na itomuteyete na ituici mutongeria wetu na turikane woni kuma weta mawa kotekwa woni ntutuminiamba mbetete osote utatatawa na sitima ndena cio mwarine nkariaria owa John 4 nore bweme na metheka lentore bwenda kabako ndakoria na bako woni kadabo dhure ntutumaira mawa kirota giki no gikwigikanwa nture ya Kithwene Buri iguru ria mubunge Mugambiri Ndikiri uria bakuga na bakirire na kubatata mundo kirumi mheshimiwa wa wetu Chawere Ndikiri no tubarere athiurukaga aragia mantu ja stima na twikirite migambo mingi na promise nyingi uraturetera transformer ingurikana kinyare mwagwetete transformer ikeja na chietara gwa kirimi na itakinya naro mwanka narua transformer atu enionio ire ari akwena cukuru yo yongwete mwanki aritobeto ja secondary bateona gwetara boro tari kuthithia kimikosi na ngabageta tutwa kana bageta bwandunyu kwau ruterero rwetu rwa Kithwene itokwenda batu tutegerwe batu turi akuru tutiona gweta kuthithwa mitundu mbuga bokona igetamba mbikirite Jontoni ntiana agweta kwethwa mutundu turi akuru cukwa mitundu ja jubu kwana ntuki jwa tuki mieri ere thiri ntendo cukura no ntongetorwo iri ocukwa ngarama imagana jaire gweta ngarama imagana jaire ochoka hekera cio cukwa ito anto beto twigwe niki ao Ndikiri twigwe kiao totethia Dennis Mugendi Weru TV ntore ni akaibo kiego iwandi ni akiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Mubunge wa Mbeere North na ikiti muswanda mbunge nene ya kenda kwithirwa kwina mawatho ya kwa antu mwerekera yo maandamano ndene ya muongo yo Kenya hakiari wite mawatho ya ateithia bunene kuthire wenyangia probu manasiana maandamano nteto iri wa timbaru ni mujumbe wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia Boniface Mongera aina ateto nkuluki atiko cionthe cia katiba ya Kenya kiwe mubunge ucio Mbeere Borogoro wana Joseph Roko nogite musonda jojo ketho jurigire bunene muno anto kwenyanga into beitha kagite ne karia beta maandamano ne Roko
gukurukira rorero moko monwe na atariritie agwakiugo kubangane maandamano antu bakubeta benyange gukethirungamira asariri gekirika wina right ya kuthondeka demonstration lakini ngania no rakwire ngari ya ngania ni ravivirwe na mara mengire maraonekanire vau ugicokia ciuria na atua igiosho ya gisheria koguo gutina watho ndrorongereretie kuthukia rights kana kugiriria rights cia mundu renge gwika demonstration wina right ya gwika demonstration na ki right ya demonstration watogwe nayo mundu wingi utethimwa demonstration ngathinwa maandamano wanake en right ya gukoro kuona matatu akithiwe rari kuthi vitari nduka cia kakora ikithie sawa sawa mundu ndagiro korwa akiona thina ethinwa demonstration kingi mheshimiwa Roko ariwe na wetu kibunene musona jojo kedro jogia tukakire bunge na nerigite kwethire gotombaru ni abunge kinya baruterero azimio eno te konera cenje katiba mwa ucenjirie no kuthiro thini wa referendum indiroreka amendment ya katiba ya bururu wa Kenya biru ya kwandira amend katiba kutiri bandu katiba ratweka amended biru ya kwa ni kwera thondeka act of parliament. There is no amendment of the constitution. Mubunge Geoffrey Oroko na shokete gotombaru ikalambo kairemia ore akere natwe augite ojo antu kuandamana i right yao gesheria antu babwiri kuandamana ende muandamano jojo bwiri kwithira jo na order jo na mutartara mwega nontu itwije Kenya utire jo akarajo mwega antije uratumba kuthithia kenda antu bandamana bati kuthukia property si antu bange nontu yakwe kuandamana inya baraba organize te maandamano bakenda kuthithia na njira njega ikwithira kwena mikoro engi ire kwenda guteka advantage gweta kuthukia into beitha kuia mantu jajau kwau no mwanka tweje na njira ire antu barabomba gutetheka baraba thukiritwe ngugi ciao na nonto na kuatere manto amandamano jarumania mono na gwitia ko muturire mubunge karambo kairemia arongera kuri Rais Ruto atikire na kwethira kinyente ukira chonde kurigiria antu barandikite batikethira bakiunukia mbesha cia kirinde nonto ya karabo thuku akinya bagitwa mbeche nyingi na muthia citakwiwa inkoromba president wetu His Excellency Ruto agwate mantu a corruption nontu ya tuthiritie buru agachetha jo na antu bondo barawa kaiye bakethwa bakia mbeca cia thirikari bamenye bagwikwa nchera kana bari ende nande bibyo bire nkuthwania uni bibyo mbo tutethia na twakin nabyo tware kin na kuria taxes cietu na twakin na kuthiria corruption ingwetekia miaka ire tethira aki tutirona mwanya nkorokie jo to tutire hogoti anda muito kuga twakiro kenda twethira twina irio be kunganari ina mbeca ikauma cia kuthithia ndam nontu tukwenda kagita kangi karagu ketha kwina mpara antu baremwa i kuona irio na of course twasave nya irio bi na ndi no umantu jakabuja buja ndi na wetekio nke report Antosheru TV kuma jikaroni bya bunge kengina ngine na kirina ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera munene miriti muthaka wa kurubo miaka 28 na yite note ya bomwanya na kubwithia ndawe muthemba ire kuwira na kuoroa mainyo na ntongo imirene muthaka uyu awite aritumira mati ya kithaka ya kubwithia ndawe kuma ntere chochogoria na kubwithia ndawe ya mwanya na araku are miungane na roi kende bopuru Martin Mwambi ena ripoti ye kwa bakeni munene wa miriti wa ndia chogoria akiri gicigo mbunge kia maremu nthiru kiritura mwithira akigitanga matima mithemba na mithemba munene akiugaga bubu no utaramu bwa kiwewe ngoba kurutha ndawa cia urimi ndagwa ira kuga ni kuraga maginyo kuraga ntongo kuthongamia na nkinya kwaramia mathangu ma mithemba na mithemba maimera ni foliar fertilizer ni pesticide lakini ya kutumila imela
imera tha iria nkomethondeka kiri kwenjaenja na nkinya konunkanunkira kiri utaramu bububo munene ariuga muteta bura mwarubaine mutongu mutuntu mubangi bakianyoro marakanio mitira omba kwithirwa agitumira kumirinda itanginire na ruje ntugo 60 na nyumanie karikia na kubia na kurutera ndagwa ndagitanga kidogo nkaiga mubange kila mubangi stone ngekile tangini ndekile tangini yekethonio ya mbere nuntu bwanda ngasoka ngajukia muharaka ngaugitanga kaola pole ngawikira ki bucket ngakunika ngasoka ngajukia mutuntu kagitanga otau process pole ngekira mbake na nginekira ntongu gutari kimera gitabwirirwa na ndawe no kuringana na munene turariungira arimi mwanya barakuga ibenderetwe na ibatumagira ndawa ino kuraithiria menda yao araimera bi kuoneka bire bithonga muna nkinya kuthagaya kwi ndawa ndumagira ya kuwira indo ciakwa kethwa ni matunda ino ithondekagwa na indo ino iturigiciritie mate hata mbilipili yo natumianga na hiyo ndawa naona inanisaidia sana anankawira within 24 hours no ndie kindu kiu gitena madhara ku 24/7 ni green pempa nginya neo ni green umechuthiritia na nginya ni kuona ni nyai na karera kega kintu ni kuite pempa wega no tukona utiki kinyo utitwa muthago thukangia na nginya ici ni jicaga ikegwa kamuruge kaya mulaka mpempa inu itegenda ukaruma thina cia munene iri ogongiri nega na ciagie ndawe no ariuga na arimi kana tori gwitigeria na kumwitigia guru ria ndawa inu idaga nkanenkira muntu imwe jiri nuntu no na gogwengwa no urege no kararie indi nkenda niyo iro yesu nuntu ni komande ndaya kabundo ndekete ngakunenkira o testi wa testi yago bwira nujoka mbetia riu ambitia ngamba kuletera ndawa munene na arimi baba bariuga ino icio njira ciumba kwithirwa ikithiria mirimo ya nda mirimo ire kumania na ndawa cia gichunku iribwiragira imera secondary itina chemical no imwe kwogu ona into yayo no karia itiumba kugwatiria cancer no iriku nuntu ni ya imera nkinya ndawa ni iria riu ni kwenda to change tumege chemical nuntu chemical mostly ni iko cause cancer ni iko cause cancer ya nyolo cancer ya metho, cancer ya matu, cancer ya skin nuntu bwabo iko misukangako kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Nikuma kirintetu no to kinya muthio anteto chero tha ithatu ngucokera nkatho no tubukutha watanite na unikirinteto chiethe mwe ubango yaro siasa na ishia thai unbeta mutembea dwant monetwa madhidhi ya ukari Maureen Kome. Good night and God bless.